بسم الله الرحمن الرحيم. يلي تماشاوانا معلومة ام مها رمضان دانه و هدي دي ام برب عيد دادشن اجا وقت فترة هات ام بحثا فترة بكن كا فتر چنه ام فترة چما ددن سر فترة كي چخاسه ام بحثا يبك نها كمرف لمجد که جانات لمجد دا مرف خشاشت که مرف به سرک عتبو çarık atbu vesaire mervin ki evka dike yani şey dike paşe da merv diçe secde ya ben seyf secdesi bu kuya düz bebe ica roji em roji digirin imsaki hatta iftarı em tüy birçi diminin ama esası roji tene ti o birçi bu nine gere em gohe roji bigirin gere em çavi roji bigirin gere em poze roji bigirin gere em deve roji bigirin gere em deste roji bigirin gere em pi roji bigirin gere em azay can yok tamam mi roji bigirin yani mesela بگویی چه می روزی بگیرن بگویی خو ام فتنه فسادی گذاری نکن ام تشتی خراب گذاری نکن مثلا بچاوی خو ام چه روزی بگیرن بچاوی خو ام تشتی خراب ننرن مثلا ام بیشتر به پوزه خو ام چه روزی بگیرن به پوزه خو ام تشتی پیس بین نکن تشتی حرام مثلا مش عراق ام بین نکن بین عراق چه مثلا ام بیشتر بدوی خو ام چه روزی بگیرن بدوی خو ام فران نکن بدوی خو ام افتراء الخلقین نکن بدوی خو ام نعلت الخلقين نبارين ام جيران نك وسائل اجا ام روجي دقرين ام تي برشي دمينين اما maalesef ام بدبي خو روجي ناقرين ام بوزو روجي ناقرين ام چاوي روجي ناقرين ام گويو ناقرين دسه ناقرين وسائل اجا جبونا وان خطايو ام وان آزای جان خود دکین ایجا ام فطرتید جبونا کتیکه و شونه چواد لمیجه دا ام secda sehve dikin roje da jî van xeta em dikin inşallah Teala fitra me jî têkeve ber wî xetayî îca fitir li kî ferze kî gere fitirê bide hemî bînin meydanê fitir yekî ku bide gere Müslüman be yani yek mesela ji ghayrî Müslümana îjî diyaran bejin Yahudî ra vesaire fitir servan ne ferze mesela yek gere Müslüman be o yek adine bigije evara eyde mesela şertî wî o yek adine jî em bêjin ku gihîşt evara eyde jî gere en hindik heta sibê qûtekî wî hebe ku tişkî bixwe ji bîne ku karibe fitra xwe bide îca fitre meriv çi dide meriv çiqa dide niha Ebu Saîd el-Xudrî xweda ji razî be rîwayet kiriye di zamanê Heti Resulullah aleyhissalatu vesselam da ji çi dane awan ji genim dane awan ji ce dane awan xurme dane awan ji mewîja dane mewcê ku eş dikin mesela ji vana dane îca em îro Şafiî ne di mezhebê me Şafiîya da ji genim 2 kîlo û 406 gram 2 kîlo nîv e serê şexsekî ku Şafiî be em bêjin di şexs bin mesela dike 5 kîlo genim li gorî mezhebê Şafiîya îca li gorî mezhebê İmamê Henîfî jî pere tê dayînê pere jî Diyanet her sal em bêjin li Tirkiyeyê ortalama digire em bêjin ji Hekarî Hetanî Edirne em bêjin ji Sinopê heta Hatayê ortalama wî digire Tirkiye çiqa asgarî ücretlî hene çiqa zengîn hene feqîr hene ortalama wî digire dibe îsal heqwase mesela îsal Diyanetê gotiye 130 milyon tabi esasê fitrê herkes li sofra xwe binêre mesela
ام بيجن شبكه بتشخاصي ناندخو ايوار بتشخاصي ناندخو ويبدا ne şartta ku herkes illa gere 130 milyoni bide. Amerik fakire mes sayıda ku ya ku TV hatta sebep gere bide. Loki nantine cinar nandine ki mesela ve fitre şükür bine. Ama Amerik ji zengine droki da hep devlet al hafta mesela. Bira evji 130 milyon ne de mesela bira evji seri fitre milyar gibi de mesela hani. Diyare dikre, otobüse dikre, gemiye dikre, para nanere. Ama kte mesela fıtra, ya da olam şafine, di kilo nif genim, kilo genim efendim, 10 milyona be, hani baş dike 25 milyon, aşağı 25 milyon. Vi avay ne yani? Tu khud khapini, az khud khapini, gavak am vi avay bikin yani. Yekadıcı, naha merif, ku, ligunda bide, en hindik belki melik vi torbe arvan, vi torbe genim şarafı aşıp ki arvan mesela. Yahut em bejin Türkiye vi Şamki ve ne Kazi verdeki ve ne ve bir de wan ve feyde jevine. Ama tel bajar al apartmana tenif torbe genim bir de merke bajari vi genim çıkış. Emin ki van hesap acibik. Yani mesela bala o dedim ki kütüb mahar Ramazan'ı herkes mel görüyor. Em mesela fikir. Yani em خود زند مهار مزان چند کیلو داتلی هم دکرین بقلاوه قدایی وسایره یا خود هم چخا میوه دکرین ام چخا گوشت دکرین چخا معسیا دکرین فلان بیوان اما کتی تی مثلا فتره ام رادبن تمایید یا جبونه خودی ام تمایی نکن سالی جار کیه yani سالی جار کیه ام تمایی نکن وی پریک مبدن وی شخصی وی فقیری جخنه په کیفای وره جمارا دعا کی بکه daha roja me kabul bive yani mesela hani. İca yani Müslümana İbn Ömer rivayet kiriye beku sahabiya beri ideci iftiri khudane. İca mer beri ideci bide dibe hatta belki daha çetir ve mesela merik ekme beri eme bedne ki mesela bejin ki çar nüfuse em bejin 500 milyoni bide ki belki ara şola pe şekli iyiydi bukara. Belki şol pe tişteki bike mesela pe sebi hola sol ki bukara mesela daha çetire mesela hani. Em bejin merik fakire çar hammal fitre o bedne ki ve şekli iyiydi bukara ve lokma iyiydi bukara ve sebi hola belki solci bukara daha çetire. İca mesela em bejin fitra kimer de رئيس مالي فترة كيد ده رئيس مالي ام بيجي زلام فترة خود ده فترة كيزي خود ده فترة بيلكا خود ده فترة كركي خو حتى نيكو به 15 سالي فترة وند ده اما كركي وي كتبي وي بن كش 15 ساليا بهري بن جبوك فترة وان بده گره وكالة جامسي گره بيجي كي كاتب بكي وكيل خو جبوك از فترات بدم اجابه چاخي وي كوري ويجي بكي وكيل خو وي فترة وي bide mesela. Eğer para bide, eğer ki genin bide ve fıtrayı bide mesela ne? İca mümkün be ser mezhebe me İmam-ı Şafii em fıtra xud cî xuda bidin. Hani günlük emlene, qezak emlene, bacarak emlene mezhebe me Şafii da em fıtra xud cî ki bişinin cî ki dini ne dürüstü. Ama mezhebi İmam Hanifi darre heye menu kare em bejin fakire daha belengaze üyaliye bajar ki dine merif kare fıtra xud bişine bederecani. İca tiştekî dijî divirda heye insanê me em bêjin ki qîza wî zewcî ye durma qîza wî feqîr e bav dibe ez ê fitrê xwe bidim qîza xwe fitra xwe pîreka xwe zarokê xwe dinê li qîza fitir naçe çima li qîza fitir naçe şu qîz hetanî ku tevî bavê xwe be xwekirina wê aydê bav e gere bavê xwe kir gava ku zewicî ew çax xwedîkirina wê aydê zilamê wê ye gere zilamê wê xwedî bike jebûnê ne mesûlek ew ki henî ku zaroka filan xwe bike fitre lê naçe ama merif fitra xwe bide zavayê xwe
diçe. İca insan hinek jî tabii herkes nabêjim hinek jî yani gurur dike yani ku ji bo bike şeref mesela radibe fitra xwe dide qîza xwe helkî neqebûl e. Eger dilê meriv qîza meriva be meriv bide zavayê xwe wê zava meriv jî li xwe li qîza meriv û li sebiyê xwe torûnê meriva wê mesrif bikin wê here mesela em vê yanişê jî nekin yani. Ha sedeqe qîza meriv diçe bira sal 11 Meyê dinê bira sedeqa bidekê bira tişekê dinekê bidekê rokê çûba mala bira şekir bibe rûn bibe em bêjin datlî ve elen ama fitir nabe yani em xwe nexapînin zekat qîza meriv naçe yani. Li zava meriv diçe ema li qîza meriva zekat naçe. Em gunene em îşik em bikin bira here serî yani. Îca xweda ji we razî be. Xweda rojiya me timama qebûl bike em di fitra de timayî nekin. Yani salê carkiye em perekî bi qîmet em bidin bira rojiya me jî qebûl ve wî însaniyek em ê fitra xwe binekê bira ew jî xêrkê jî perî bibîne. Hûn te bimînin di xêr û xweşê de hûn temam ematî